eda every woman that was you yeah that was it yeah that was you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, Akosua. Happy birthday to you. Thank you. May God bless you now. Happy no. May God bless you now. Hallelujah. Ansana yebecha cake nimuno. Yenti message from each short message 30 seconds inti Mr. Crown be shase message awode be ma na fe yatwa so obi a beka na mkra monkasa mic na obi a beka bi o message kakre safu kantanka ti wodi 30 seconds bi eti ye shase afri ye group marketing manager ora Nicholas Crane obani Crane pacho ye tio
Etu to ase we de antiako ye da Nyankopon ase. Amen. Se nyame de afebako aka wonfie hu. Amen. Na ye da Nyankopon ase se waye sa ma wo na obema wakọ wanim. Amen. Na obema nkunindie ene yedie ene nkanko. Amen. Sompa FM. Sompa. Amen. Na ashenya made nkonkron ani monyam. Yeah, that's it. You abrotia yintie we na Mr. Crane we ya na obrempo atena se na obi a betena se. Enti yo Bajama. ati akomiso mefa mempa ya ne me wish ne de free number says 24 to 26 no. As the book says, say, may the Lord bless and keep you. Amen. May his face shine upon you. Amen. And be gracious to you. Amen. On this special day, you catch a radin Yankopon says, Sanya was ya peja was in concourse. Amen. On peja one cosrosa. Amen. Sanya was ya shrawono. Oma wunye nshira sa kwesi se obeye nshira pa sanya wasi aya wo kese no ontre wahye mu na oma wo enye nkunimdifo na watamfo emehya wo na ase na wo masonso enye den ense na watamfo. This is the short wish me de ema we birthday. Oh me das Patrick ma mintie we Nia Oshe Israel so a my home masem. Amen. On show so. Amen. Now, every prophetic word that he has said concerning your life, every promise that he has said concerning your life, we pray that he watches over them and perform them. Amen. The number of your days, the Lord will fulfill them. Amen. Yeah, that's it. Obrempo oduman kuma chiame. Aka costume ba. Me so mo first bi mama na. E da the table so mo pemre. Aka Tesla. Oni said the takra why confused there. Ose me sha na say. I say terminator. Okay. Tibacho mama ntie o. Tesla. Dem we dey kill abetia. We dey kill abetia. Tesla. Obrempo mi ntie o. Mama. Sane ode wa hye nwuma pa. Sompa FM. Ode wo bekọ akwa akoduru bo hye asase no so. Amen. Na Nyankopon wani wonwie. Amen o. Afi no ne wa hyase. Amen. Na sane afi no wanya 16 years yi. Oma 16 no ntena ho se ya. Na yenwe adwa wo ho. Let's say me intent for you omanyini chami o. Sanity. Son say 16 looks good on you. Thank you. Sweet 16. Amen. Nyame onte nanim nkyerɛw. Amen. Onye okese. Amen. Ompeja wonsi mapɔnma bia esen baabi a wogina yi. Amen o. Na ɔmfa wontwa nkoduru. Na ɔma oye koduru honhom. Amen. Ɔma omoma so nye dene. Nkyɛn botan a ye nimu mpo. Wie. Nye watamfo. Ɔma nye dene nkyɛn botan. Na oma na bofo mpempem no enwe wo ni wabusua enkosi obi ode ne ho bebo obi a no nso no enye nhyira edase opon checheku be ma memo akwaba Mommy meje osu adum ni ahwe yie ye parliamentary correspondent no Mommy nyame nhyira o yedase mommy yes baby wenyi edu pa na so ho ofese de oh mama nyame mfa owu mpare o hey me maami bi na omo ka kire se maami nyinia kopem se ye be pagya wo edi wato mpaso aba be sie wie mo se mesra mo se nhyira ne me mpe o se nhyira ne me mpe se ye de me beto kete so edi me beto awie mu de da bi hey na bre no so na 120 years na ese me kwa na ate ha ede ebiem na aka etu de mama Nyankopon nhyira o amino ne me pese me ka cho wa wodamu ni se onipa bia ye wo no e wo match mu no odanson Ghana January 4 jello Ghana yenya ye fa wodie match ampa mampani dada bia wa betwa mako onyane birthday match okay meso a meti wanimu yi oso ye match meso me ye match no mama match born ankasa no special we mean a lot okay de Ghana amen asase a ye bo wo free mu baaye
anea ye de nwene wo eni tumi a ye fi be mamu a ye de kan ho ama wo ba mu ebedi mu no mama masasa ni wundi ni ye amen baby bia wodo na besi masasa ni wundi ni ye amen afei abodie bia ye adwuma nopa eye adwuma wia eye adwuma nwumire eye adwuma hemache efiti adwada ebenada ukuada yawada efiada nemeneda kwesiada masa abodie ni enye adwuma in your favor. I bless you mommy. Namisha Upon Checheku, parliamentary correspondent, and your administrator. Baba, and I'm in prophet is from you and my Bauhan. Okay, any Prof Memo Aquaba. Mama, what I say. First day, Minu Shia. Na you take a picture with the two social media people are minimum. Eka Simbi. Na meboni din your friend that church for so ajimai. Okay. O catch them say, hey, any man good the wenya di papa panini kwa ye adwuma. Na me ba ye no nso no, in fact, mehunu. Enye se oka ne keke, oka ye me ba ne mehunu. You are a very good woman. Amen. That's it. You are a mother figure to me. I look up to you. Messages are all the quabonting on my show. When people call, say, "Anya Auntie Akosua, Senkiyeti Auntie Akosua ntemwa na ki awade biangu." Into obibia otio no otie nyansa. Amen. Into me oye nyansa embodiment of wisdom to me. Amen. There was a time BBC me bufu also for nya botre. BBC no esa oba form. Na why ni say no en say obo hu say ebe ba mpampa mitie na futuo no de okan ne pepepe esie nti nyame won hira amen nyame wonya okese amen scripture bi wa ha ye me de abrante ne mpa na obo na nkofo kana o kan asem bi mani anje Matthew chapter 16:28 or say truly I tell you some who are standing here will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. You when the appointed should dibim. Say unwe dia bienu a ebetimi aden afa we free at asfasa. Nyame onhyira. Amen. No nya okese. Amen. Mani agese. In my life no menya onipa bi te wo na wabe pass through my life. Amen. You've been a blessing. Amen. There was a day be minka but no there. Actually there was a day be Charlie mi wura ha say na enyo serious na ye shembotom ni nye mami ohunu ya na oyi osofo we there emfatao onso ya bi ba on mama nyame nshira amen o nyame nshira pa amen se mi wu akwa aba wan hwe ya nka mebo awura wabusu na ma seda afa wa na ma ba that's nyame nshira o mo mo say my prophet mango dey me administrator wada roma also messenger won kakra happy birthday me that's it and hey bema tintingam and then we are celebrating a woman of substance. That's right. It was Sompa and the whole world. Amen. And to be a family day free, the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Or say, I know the plans I have for you. Amen. Declares the Lord. Plans to prosper, not to harm you. Plans to give you hope and the future. And the future, no. Amen. I say rainbow, no. Amen. Oh. Amen. May the good Lord bless you. Amen. And expand your thresholds. Amen. 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 Can I say now there and can now we are comfortable party can crank a crabby. Can a cacraby. I say no and now we are comfortable. Ah, oh dear. Some of you send a crack. Can a cacra no the way and your job. Ne for tree nani. Habo. Your whole job. Ne for tree nani.
ahabo ehane ohenyeloi amehi ashweshi hefe no ba ya aba acceptable he no ba na oba ye nkunim amen nkunim yele ba fo no amen mene keda Bitmice Bitmice memo akwaba empacho so mic na mic na du ba kuna na mikasem na ahye mami o space fatal Sompa FM yetio 1 minute message bi ayo baba jama Akosua ni meko mami yes inedue ya danyame ase microphone tina no e patunya botre o first time and easy sa what kwana hode na odama amen mpempen so ni oduri amen ma ye kan dai asedan kanyame amen dem ma medin kan wo meeting room ho no o ma watanfo o huna wudi we echiru no wo mpabo ntete amen na mpa ya wo bo mo de wo ma wenim onye dzin no wenim ya dzin so a etum da pempem watanfo na abowura baby bia la ode ko wo Yesu dzinim nti amen group news editor so e wa ha say Mr. Boatin news bia obeti bia no na ono na eda no bemena memo akwa aba meju so buru Akosua Nhyira na bibia boko de kakra ayo wo so kakra wo kana afi ya to aso edanse ma otin kwan so enim se nipa de ade achi ade se nyina na wunini afi ba akwa be kan wunfi we ye mfi na na ekọ anim enokre na nipa so wunini nso na umpomo ye mbre ade ba ko pe na mesre de ama wie menim se ema no wanya bi ekunu nso wanya bi enum nkra no kra de enum me fantafo ni bi ma wana menim se beba nti menim se connection ya beba nti ye hwe asetena mu a ade nipa ehwe bia ne nim se nyame adom onsa aka bi amen na se wunyini na se wapomudin wunyini wumfie kosoro na waponi apomudin a eya emmoa matiase nti mesre otudiampon se oma nkwatentene a ahoadin wum amen eno pe ena mesra ma wo se ne be ya obetumi atena se ache na ontafo no be ba be wo ama wo so na nan ba be to na so amen eno ne ade a ehia sisi amen nti de mesra ne se nyame nhyira wo na oma nkwatentene amen na oma woni nkwa emmin amen se ne be ya obu sampa oba asase so no bra bi ese fatase nipa da sane bubia no wosu nyame enam woso amwabo yakopon hira na amen oh bon sema Mr. Boatin da say yo yina yetie Sompa adwa sare nso e wa ha sister adwa mpacho na ho te sei erade adum ede nyame ase wosu ka tiri nkwanso yetiri da ase happy birthday pa da ase na enekra de onim say enye se me refi your birthday no okay but adwene na mantem ne bedru adwuma mu ansa na de na me pese me ye no me kai okay anka me di book wo se mre bi me no di nkomo se me di book bi ba wo kai na book no kan wansam kakra e book be anka me di book ne bai okay o se ye call senior high school first year na mosi wo ba ya ye general art 2 no ye languages for no obi ase wo pese wo ye nsamtweroni enti ye wo book bi obia members e wo class wo nyina obia din wom okay u dream country u dream land eduma pese wo ye nipa wo be pese daache wo be hia no okay that time minimum oda me udin na mate keke minimum babia wo free mpo edin keke wo na me tro wo book nimu Akosua ago aboaje wow nyambo wachina me the book ne beba na Friday yeah ena metro wo mu keke na minim say emre bi beba ama de metro wo book ni mu no abem nke bia metro bibi kan ho yeah to say bia mpaibo bia na say special request bi enti mete say wa ba hanum say ena me say da bi maami ese mitimi ehwehwe ne kira kwan and no kwasem ne say enyesa woti manimu nti na meka first time me ba ha say me se me hwehwe madam Akosua na ye de me e ba se de osifa ene me di nkomo me si
ɛne say ensem we ya yetatefa celebrities ho ne wo mo agi din ni ade no enye ni nyinaa ene ye nokore ebi mu wo mu a wo mo dance pa nti me pese me ka kire wo se wo ye ni papa amen na Ewurade nim wakoma mu ade bia wabɔ ho mpaye me so me bɔ mpaye ama wo se Ewurade betie amen na waye amen nyame nhyira wo amen no nya okese se wama enam wo so ama yenmu bia nka bia obi ante yenka no yenso ene ye bodini a ebi ebebu yedin aka ho anaso obi chim ne kasafidie na otie sompa obeti se yefre obi a yefre na adwo asare nyame nhyira wo amen omma birthday yenye special amen amen oh bonsem ma sister adwo bonsem edas nyame nhyira wo pa abake ohu ya yefe mebei chese enya asem kitu oye o natural hair yi de fata pa o auntie me da say oh why you young obi ko se kura de una wo 16 years o wadama ai kakra won so work na yenko yanim auntie me da say auntie kakra me work na say ye mu bi say na yeti within from afar no na sebiu na ye nansusu se emre bi beba ama ye shell na said the trend kan ye no was say there's a time to be born and there's time to die. Yeah. Na ye nyina ye nim say ye wo ye ne ye hu. Ye naming ceremony ni wo. Ye wo ho but ye ntimi I celebrate bi. Yes. Aha. Enti no say awoda ne dru say ya. Na ye hu said ye yadofo nom ehwe yen. Na empo no wo mo ndo yen kra no. Omo so try say won betimi express bibi kakra e de a kire yen na ye ma yen saso a ne ye hira trade ampon enti enei de me waka ne say ye da trade ampon ase e wo won kwa ho a edikan esan say odi afe ba kwa aka won fie hu ye nim say eniema pii gu akwan mu a wo ba beye sanse ebribia na yekotodwa ni mu a ye ni di enkomo na enkomo a ye ni di nso ye wogidie eni arehemu ese wo beye e ma chen so enti antiako said ye wudin no echen ma trode ato me start ho Akosua Nhyira nyankopon nhyira amen wonko so enya wo kese amen na oma wakoma so ade emrem se ye mu bi ya behia wo no se empo no wo ho nhyira ni bi aso yen so na eguso nso ayekoso na nyankopon nye okese pa amen amen oh bonsem abake ye da ase me wo Clarinda nso wa ha ono ye front desk executive enti Clarinda me mo akwa aba o hello mommy good afternoon. Good afternoon. What can I say? A radio microphone. Hey, me pacho. Ene ma woda. Ene me first. It's ene me ni aje pa. First time. Okay. Ene me first time. Okay. Me ni aje. Sompa. Na eye me the time me follow pa fitotech na musa. Hey, eni ache o. O take pa. O take me share that ba despite side was me be hwehwe ade bi. Hey. Na me no be say me sell sa na minim hey those times na ye ngu bebre nti na ye phone so okay me come here I can WhatsApp na wo so aha say na wo sitie no we 24 and I hit 45 but sisi anayira enti no number 104 oh enti sisi na me pese me hu ankasa enti opportunity buy ya me enya mistake ni bibia nya me be hihye bia na ona kwan me be share wa ha say no me buy interview ama de bi a esi course so me hu na me say erade ma mi ama hwehwe ne saa because me da na me tie ofu kesem ho me tie u pa na me tie obu a utimu say asem no say show so say ya na afa baby ene saa sire na ha saa sire say John what me say ni jai I know there I probably won't wait myself. What's supposed to say you
I go for already sana me nim de ya me go me dem. You know, me de nyame asese o de afefoforo aka wo mfie. Nyame sha no onye okese. The way we see your batten a otwe obi abe ho. The first time so me sign we share bi me pa so me kan. Mami we ye ya na. Oyi mami 2000 Ghana cedis. Na me say, "Hey, Asem beni." Mami pa so me kan hono ante. Me on be so obi abet me na me kan. Me sign unya another encounter. Oye ya na 2000 Ghana cedis. Orefi. Me kai pa. Na me say, "Hey, Asem we dey annoyed." But na me pa so me too tight. Nyame ne ma yes me I don't want to hide it. This is what you have done, and you Akosua it shows motherly way no echro bia uni say we nipa say it doesn't matter the person's position tem bia otwi nipa ba nyame sha no onyo kese amen me dem free makoma me do nyame sha be onyo kese me das mama mo say McLaren me wo be ma 10 gram de na 10 gram no e na de hin we nu ye breadtuo na be ma 10 gram me mo akwa ba ye na na bibia boko de nyame adom we me ma ahwe pacho what so mic no arasi so pacho mami ntie wo so kakra wo pacho method is for onyum bi o say God never gave a promise that the journey will be easy. Now so nyame na adom na humobro nti no ama yatimi afa jenenim ma me ka se nyame nhyira amen anapa na me ka se akwan bebre na nyame abie kese no na eba amen omma unyansa amen emu binum yansa beka bi amen nyansa Solomon enya anya odibu ne man no amen omma unyansa na fatoto sompa wabusua ene ofie hina amen nyame nhyira that's bo se ma be ma 10 gram na breadtuo ba mami me mo akwa ba o me juice o mami ene mo de fugu no mabo pa fugu Wednesday ene mami birthday nti ene na chese mo ni me twi street ene se da na me maso okay if you say ene mami awoda so no okay yo ene breadtuo ba me ntie wo de mami me fa sa akonya we so ada awase bebre if you say ye ba adwuma mu afoforo first day sister adwoa ede ebe chia o OGFL so ni edi nkomo second time na afre ba office and I need nkomo fine ibisa ye said the abrabote ni ade adu we na osa aja eye obatampa odi afutu class aye de ma ye say ye rembo CD say ni and say ye no abrabom na mpa ye hwe ya edi anamo na chi ba mienu no ya nka se ehu se ye de ho bo wo no se abrabo no ahya ase a ekoye amen na mesre ahoden nyansa ene akokoduro ene akoma pa da bia wo ma obi bia wo ma we mu no na wakoso de akurakura emom se ye nkwara de beye bia mesre se o de be cheye mesra ahoden ni nyansa e ma wo no wabusua nyina bo we say ma breadtuo ba that's it and time heba for ebeba eti mama ma ayi safo kantanka bema me sports presenter bako pe sports presenter bako pe but okay said the would we said mama bit my how adwin mama ma Edna obapa net say na bibia boko de yentie wasam me de mesha sefi ebra me ba ha na sika na wo me ho ansa kwa na me ba ha sebi ne ndu 2 cedis na me ba ha for interview and me de me application letter ba ha no na transportation asebi me sade be kofi ne na edin na minim se na wonim a obi a me buy for application say maybe me de me application letter ba beto wa ma wa accept me no ohun ehun kotoko mu nina e de bibi ma me ntimegina so akase nyame wonye de won hira esanse eni mu wa eni da so se mark na du be ka no kra emra wo sa frɛ me buy no na ntie bia na me di tutu so akofi no me na me ni eni da so bia na so wo frɛ me ba bia mo no wo ma me eni da so wo ma me hunu nyame yi I didn't even know mpo se bibi kra mpo wo me mu na so wo yi bibi pie free me mu ma me meka se nyame won hira na won hira wo bia da was
das bon sem mom sem me ba no das yo hey apam dada wo de tenase na safo kantanka be ma de waya apam me safo na esi ehini na time for aba na time for aba Jerry suba na fe Augustine so ma hwe kira mana no aba na fe apam mame dada no a no kre mame ntiu chiro no kan sem bi se nhira ne wona awodwo ne benya asase no die na ndo ka sha apam foforo num na mmome dada num ho na miwura na no so miwura Nebukadnezar aha Nebukadnezar ho a miwura no yese se mame uhwe obi ti se Nebukadnezar I just baby adi ready anya ne mama mo yiwura na awo me de mechanic tietia se uhwe wo hen Nebukadnezar ni su ne ban ntia nyame ma ne dane aboa na mame ye hwe enu Akosua agwaboaje a ye te ne nkan firi ye funum ya sa da ye so no nyame ama na bamu ne esan se me no ye adwuma ne ye nwo me ai oni me ye ni enya nwo me na ye wo me no nso a na wosa ya me ana me ye fine pa no nyame ene ka se mo be ye adwuma bom news mani tie no na ne mechanics mani tie no na sabra kuna na nyanya sompa no a nti sompa no ba mu a ewie ya na onkomo no nso aba na mso clear we nyame kan ye nyenne nti say tie bia abamu ne mechanics wo dai mu dia no nti the first day na ya start ye nso a ye nyaba kan ye na no onza se na mani no na ekosi ba na me kai dai no say dai na ye reality na ma me de no nhira no wona awodwo no wom ne benya asase na die nanso de adwo bia no chona kase de adwo yehu a eyeye na de yehu eyeye bia no nso etimitu de etimitu bia nso timi duru ba bia yeko enti de nyame ede mawo enti odo ba ati asefo asase so no wo ma onuru botae no ho amen na de ede ne ho bebo bia nso no wayera mpo a wo hunu kwan de ma wawo de pa me da mo nsem apam dada no a esa no tanka afi de kasa na yetam na so safo pacho okay safo kantanka miss force presenter 1 nene malam chebe na shewi na de shame Patrick na mamit min ka John let me tell mamit na time here before ever me no ma kan bebrebe me ni omu wi ana ye cha cake me ni time for wi ana mo de ebisa ari okay ni ebetwam na ene enya ne ntem na time for okay me no ma kan pi but kakra me kan se Nyankopon sha me first time me no sha na 2021 me no so be ka yakoye statistical research yom ko lance no good until from then East Legon ho yes tina ho wow from then Nyankopon adom every one say ne mitimi bom gina me ka say me manager ani Akosua agwaboaje a enhira ene bless me be adom me ti dem ka say Nyankopon hira amen na dia fi do hwe bia Nyankopon onyam fama amen momo nsema safo kantanka be Augustine brani emie ene pacho mu hwechie ma Augustine na ani Jerry obi meji Jerry bayi Jerry pacho brain na yema Jerry ne Augustine nie na fe time help yencha cake ni mutaw na fe time help bafo emra Jerry memo akwa aba o ye na bibia boko de me adu bibia boko wonso wasem tew na ka me webre kana so many things ye body all right nyame enhira pa say I'm looking at the impact me dey there hu ma fem no na ma fem o fano nyansasem a menya efiri ho a me apply a work amamia very evident amen and I don't take it for granted o show me phone so a ebi wa from my office and as ye ko be na u to me for na say oni me din koma ne mani bi wa ya na machro bu na machro me phone so bebre na me hu say aboa nti na Denise way sir nti nyame onsha pa okay nyame nsha pa na empire ba kwa me bo man say as your days
on earth increases, so shall your strength be. Amen. Amen. Mama said, "My Jeremiah Simpson, yeah, that's it." Augustine, you stream about and so Mammy wants to be a chat. Okay, but your medasi so one misa kwenya we. First of all, no make us say Udino when I'm say Akosua Nhyira. And also maybe say me so that was say umama akwenya say me be ka Sompa because me we school no a favor there ba sa favor Yakupon esuma amount because I didn't spend much time at home. We na the following year January on my end it was like you located me. So I was like, wow, then God is speaking or God is working. So I'll say thank you very much, and working with you too, I've seen that sometimes I can come to work and something that I've been thinking about, God will use you to speak to me to it. So it's like there's a connection. Yeah. So I want to use this opportunity to thank you very much. Okay. Now I'm so blessed to be with you, to work with you, to also and I'm grateful. Yeah, God bless you. Mama abrewati yi treni free sway na yencham ai anti cake no momra na yencham na bibia ye cham in the name of the Father. Okay, etienne munyina momra enti ene ye cham enlarge the picture na yes. Very beautiful. Beautiful. Wow. No Sisia no ye present photo happy birthday Akosua Ago Abuaji aka Akosua Nhyira from Safo and Bedmines. Oh, picture nefe, very very beautiful one. Beautiful. Oh, wow. Sino abusia ye be try ye cake nim. Edi eguso na mekaye. Ye be try cake no so afe. Wow. Ni favorite color woman. Enti no abusia baby a wo tie ye bi efri bia na waboa ye. Ye try cake no ewo nyame agya. Enti no baby a tie ye efri bia wo hye ye efri bia nso. Ye try birthday cake no. Ye be try birthday cake no. Enti no more to be an akoku bi ana de asi wunchen ye twa wi a ye beto bi ama no mfra mem na de aboso. Enti no ye twa cake ewo nyame agya nyame oba nyame soso konkron de mu amen. This year they try birthday cake, no. Wow, wow. Where icing? Yes, we shall. Asidani na ye wo Jesus. Akosua Nhyira ayi na ye wo Jesus. Akosua Nhyira kese onyame adia waye onyame adia waye roso aduwo adonte na ye tiase
nina Yehudi Yehuwa Yebeka Yewa Yehu Yebeka Yewa Yachirama Yebebo Udi Nehuada Makusembe Baba Kese Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owura mu sesi an na bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kra. Yeah. Asem. Haja bebira atuagu. We Ebranson say yedin komo me kan sa ha Sompa 106.5 FM Accra na Mọ́borọ Asem yobi asem dwumadie na ene dwumadie sonko a yede esommo no na madwuma yefo na yema woda me birthday na madwuma yefo hihye bibi stronko ede ma me mani aso bebre mani aso Sompa Accra adwuma yefo mani aso bebre medamo ase Ebranson say anytime here ba meshafo twetwen komo na omusu ebie yani efa ne eduro no betimi aye ede aboa wo na aboa ama wo de wanamo asisiye na enenso so eye dasronko anyankopon aye na sade adwumadie ne yedi ne pepepe ne ema ho kwan ema enwuma akese ba na wo ne yebekasa na enenso so no time heba meshafo eduru kwada omo ene yebedi empomdi ho nkomo na omo biebie ye ni woni ema bi ho na entiase enso aye adwuma eti Mọ́borọ Asem yobi asem ene day time heba fo ene yebetwetwe nkomo ene ye special day enti ene ye mafo omo bre kakra na enso so no aye oba pa be die fa konye na ye twetwe nkomo ye de asede ma hajia special local foods aduane papa fie aduan hajia penkrofo ne omo aye adwuma eti se wo pese onu so tuaka yie papa hajia tuaka yie eti ko woni mbeku ka woni mabetie ka woni mutuo ka woni mabenkwan katenkwan fried rice jollof ni nyina frɛ wo mo ewo 024 63 59921 024 63 59921 059 479 7215 059 479 7215 and 053 5484392 053 5484392 ene me birthday aduane a me dey 7 ma wo hajia special local food ene supply for free ede ma me enti hajia me da wase for free ono ana a package banku ene tilapia sa package ayi assorted jollof asande aka ho enti me da hajia special local food ase obaba me mo akwa aba o yeah ena mama na vivia bokodi adumo happy birthday oh me da say birthday na metiram si ye ye me yanka meto birthday onyu mama Korea na Korea movie no mama ma hwesa so no kom kan say sumita hamdila okay and happy glorious birthday oh thank you onyame enshira no nyokese amen ne wo wanim nyina na embrem pasifo nyina nye nshira amen esan say ye ya bonti sofo ne ye nshira wo na amen nti uyem mma wasifo nyina nye nshira god bless you so much me da say fata opa o mo me da say onyame enshira wo amen me da say ene ne time for the edim say ukuada de mbaba besra ye na ma be chirechire ni memu ama ye etu ada roma ebi anade de edi kan because Sompa da bia ye nyatie fofoforo mo mbe kan ye ho da bia station bi no obetuni nti bia nene de edi kan time heba mixture dro no e de na ye mama me da se ye de ka ka se ene malaria dro bi anka dem
malaria drobia drobia anka de malaria drobia anka de mo madro nya adru ye no na ye time heba mixture enu ntin se ye di ho adanse ye de na ye chese ye di 2 or 3 de ase 2026 we are moving with time we are going with time enu ntin ye count for e de ama wo se nunum bi na ni padua ntin me fa ntoma pa emfra ena ye ma mi di na wudai na pomudi ma panyina gina time so e bre na de ye adwuma esan se wanunum bi ama ni padua no afa ntoma pa e de efra enti wudi cake ni we kura tim the time no boso because ye dro mapa e ma wonum atoso na ni padua no etini afa ntoma pa e de efra ATIME malaria bia aiziba wo abrabo mu no bosumi afi nyina no osi obetu ase e de amount yenje doctor number 0244 417 669 0244 417 669 yenwe ebenya bi wo ba bia shops akese nyina mu no ubenya bi ewo ho ode ko okaishi drug lanes omunyina wo ho a wo so wo pe time heba mixture yenro ni bi eno na yedi tu atri di ase amani padua no etimi afa ne ntoma pa edi efra enemu no bibenya wa ne firi yare ama wanka wasem nyina efiri yare eno ntino so opese wo ko na wo ba waka ewo asomdwe so a na wo se wo no time heba mixture yenro bi sanse eye kwaye ni mu de epo ni mu de dubna ni hini na habai enu na doctor na otafrija owusu ajiman bema ba ede aye bibidro krogen a yenom ede amani padua no afa ne ntoma pa ede efra enti se malaria pa betimi aka wa hyedem de me se eno de eye lalai bomoden a nanunum bi yenuro yi na aba betu malaria nyina ase na aka nuro aka nyina ede wo makwa hyedem enemu no muntimi nyi wo mutikura MP eye time heba mixture yenuro no ose ATIME afensu no yetu atridi ase no ne ye kache ya dofo nyina se entina honum ema yare emowo impofri mu ema malaria no meka won to ho ansa eno ntina ye kanfo ede ama wo se nonum ye nuro yi bi na emboa wo na ni padua no emfa ne ntoma pa emfemfra esanse wanhwe na atridi no betena mogani mu a wanhwe obeka so obi kura atu wadu wonase nyina hyehye wonase nyina taatayo wanhwe obeka se ye sichire yale na so na ye malaria atridi ena eye wo sa ye kanfo ye nuro yi ede ama wo se eye pomodro krogen a onyankopon ensa no wasi yemfa enye edro na yenum mani padua no ohaw bia emam FD4 agiatum sanso na abofra no enya mfie dumienu nko a obetimi anum bi oba o ma akora no fo ntimi nom afenso afafura untimi enum yenro ibi na ni nyina mu no obetimi anum nro ya ebeboa mani padua no afa won ntoma pa ede efra enemu no se wuntimi ne dia ye kanfo time heba mixture ede amawo se yenro no enubra na ewo mu no eboa amani padua no wonum mu no atoso na watimi adidi yie na ni padua na timi afa ne ntoma pa ede efra time heba mixture ho adanse na yedi ede amawo se time there for the past 15 years this year near 16 years onyankopon asan ase FD agiatum na Ghana mine wias mine nyina so agiatum enu ntini ye kasa ye de yensase ebu se ye dro no edro ni ye dro efri epom edro ni ye dro a esanyarewa edro ni ye dro a eboa amani padua no afa ne ntoma pa ede efra 0244 417 669 0244 417 669 enemu no ye ma no ebebe fie ebi mu nso ko school ye kanfo de ama wo se tobi ma wo moen esanse yare bi o ha ebo a emonka ye entontom na bapa na emom de adi si ano no time heba mixture yenro no ena ebo a etu atiri di ase na ni padua na timi asori waka afa ne ntoma pa e de efra me kanfo de ama wo se kopebi na enom na ebeboa yen offices ya fiefie mu enemu no sa wo to ade acha to time heba mixture eka ho izanse mama no na eboa na amadwumadie nyina afa ne ntoma pa ede efra TIME ya kanfo de ama wo se sa wo sori na wa aposo eye wo ya ase wo honam no ato bisi baha asa wo sori a untimi nyina wo na so a ya kanfo de ama wo se enuro yi betu honam ya yi nyina ase ede ama wo koda wo de bubobi na de be kire no asori waka ede ko wadwuma so a wonya wo hawo bia time aduro no na ye kanfo ede amawo enti mama so obi tie ya ye nuro esane ma miensa nanso no say yarefofo efri ho no ma na chese watu odi san say enua haban ni hwi na doctor ede aye no eno na ebu atu ni padua no yare no asefri ni padua nim na ni padua no etimi afa ne ntoma pa efra freyen keke 0244
417-669 0244-417-669 yenroi ena yenum edi amani pedua no na asori waka yedi kaya bo kokose ene no ntontom aba enti emfa ne se wo twen akotesti malaria ansa yenno doctor ye ne se obedi kai atimi anonum bi esan se eboa amani pedua no ada ne ho so ema kwai ma etrudie no enti mefa ni pedua no emoso eno nti na yetu ye ndofo nyina afo se obetimi de aye wo dada duro onunum bi se de be ye ni pedua no ebetimi afa ne ntoma pa ede efra Dr. Wie wose there bi anso ho a Ghana fo agi atom de a enura eboa ama ma aye mesima na ni pedua na fa ne ntoma pa efra na ye de gi ade emeroi eboa ama ye maye mu SCP esita na ye mema ye mu so etimi adi hene akonanim yi eno nti ne ye kanfo ede ama wo se nunum bie obi wo hono mo sori o se wotena se na ne sisi mu nyina twa na ne sisi ye ne ya obi wo ho se okwa mfikire a emoja ne ntimi mmaye anase na yase eye ne ya ye kanfo time HH mixture and then the capsules edi ama wo say nunum ye nro ni bi na beboa wo ama wo bosom me kono etimi akoye afenso wakwa awie no ekire enka na bone na wo ho no etimi ayi ni nyina afiri ho na ya fra wo say oye obesima so wo ye be ma na wontimi ndwunso ya ye nro yi ne ye kanfo edi ama wo say etu dwunso ya ase na boa ama watimi anu adwunso ye na afei ya bo so wo ye be ma mu emo ba bia nyi wo sika ni enka say 2 minutes pe na wo say wo frɛ me wo ha me a wo kɔye there bi mane hunu say time heba mixture yenro no eye time HH capsules na ne mixture no ebo adwuma ye yenro obenya bi wo Ghana ha ba bia wo de frɛ yen keke ye beje wo so 0244 417 669 0244 417 669 afenso wo pen ba kwa atwa wo de drugstore bi e wo ho no bo ewura honom se open time yenroi bi ato na obenya bi yenhya ne so se ye TIME audition na ebi muso se bi a ne baby ko boarding house a this moment ya go se bi a na wa chobi na odi a share the bag na odi ko e na omuso mo amono me no mo matu kwan pa bro no correct ebi muso frɛ se omuso hia bi nti bi obi ba o eya to time heba ebra no correct eno kakra be na be kan fa wanzan me jawo mama me da se papa pa de hia nso mbe frɛ yen enkola no de se de wo ka no eja mo tokwa eboa mo ma de sua no ekoye ntontom na bapa nti de hia nso beto bi e de ama wo ma afenso obi wa monane a wo de frɛ yen keke ba bia wo bia be deliver edi amount time heba na na edi adanse mama omo mo abrochire no adwuma ye a wa omo fa mu ohontia enti wonum a de be che no afi honam na ye omre ni nyina no wasori waka no wasa akọ wadwuma so enti aduro no ye aduro a eboa etu yare ase mama oh okay enti na be ya ama nkwado mu ko school boarding house wo de bia hye ne bag im na abrochirefo nso wo frɛ a enti safa number ne tudwa se de be ya wo mo ba ebi ko Europe ebi ko America eni ade no ma to bi dia kwakọ mo ma de hye me da se papa 0244 417 669 0244 417 669 number ufra ye beje offer na fe no edidwa medase audition nyame nhyira obebre time heba mixture na yete wo mo enka no TIME eye simple etinoa ne said Dr. Tafri Jawa frɛ no ewo 0244 417 669 0244 41766 nubina papa bi ne ha ma papa bi na wode aye adrui na time HH mission no so kama pa nti wunya bia na etimi aboa wuyi ankasa etietiefo we de enne de yebetwam kama kapa nti ansa na media sede mu oduro ma obia a wo wish me happy birthday mo a Facebook Instagram TikTok kese messages ne de dise me de ma obi da bia na de mintimi mfa afrefo dise memo voice ba ko ha na afe no ye wia na ye de aka nyina atwa so kama pa ntia na de medam ase papa ewo sene ye mu ne me adi ne yie na bibia ebetimi akoso kama koso atie Sompa 106.5 medam ase birthday greetings baby free bia nyame enyemo kese pa ewum na bibia enye ma me kodo obi a wode me so ade so